A sada da se bavimo idejom o reči blagodat. Čitao sam o tome kako je u Londonu održana jedna od najčuvenijih britanskih konferencija o komparativnim religijama. Stručnjaci iz celog sveta su bili sakupljeni, bila je jedna vrlo lepa prostorija i neko je postavio pitanje šta je u hrišćanskom verovanju unikat? Šta hrišćanstvo ima kao unikat što nema ni jedna druga religija? I onda stručnjaci su počeli da spominju neke stvari, recimo neko je spomenuo inkarnaciju, utelovljenje Isusovo, a neki su kazali, postoje druge religije u svetu, nehrišćanske, gde se pojavljuju ideje o bogovima koji se pojavljuju u ulozi i u formi ljudskih bića. Znači, reinkarnacija ne bi mogla da bude unikatno verovanje hrišćanstva, hrišćanske religije. A neko je kazao, a šta da kažemo za vaskrsenje? Kaže, postoje ideje o reinkarniranju, postoje ideje u mnogim drugim religijama o tome. I u tom trenutku je C.S. Lewis, za koga mnogi smatraju da je vrhunski pisac hrišćanski svih vremena, je ušao unutra, seo i kazao, o čemu je ovako diskusija? I onda kad su mu kazali, kaže, pa to je lako. Unikat koji se nalazi u hrišćanstvu i nije ni u jednoj drugoj religiji je blagodat. Naravno, diskusija je trajala do kraja ove čitave konferencije i na kraju su se svi složili da je blagodat unikat hrišćanstva. Ni u jednoj drugoj religiji ne postoji takva hrabrost da se Bog proglasi onim koji voli bez uslova i koji je u toj svojoj ljubavi učinio za čoveka ono što je učinio. Pa eto, mi smo odlučili da u ovom ciklusu predavanja razgovaramo, jer šta dolazi kao značajno u vezi sa ovim da Bog voli čoveka bezuslovno? Kako sam ja razumeo u Bibliji i u evanđeljima i u Isusovom učenju, ne postoji u ovoj poruci Božjoj da voli čoveka ništa što stoji iza toga. Šta time mislim da kažem? U nekim društvima u svetu, kao recimo u uslovima u kojima ja u posljednje vreme živim, posljednjih 20 godina, kad god je objavljeno, rečeno i ponuđeno nešto jako lepo, znate šta ljudi rade? Ljudi kažu šta je iza toga? Neki kažu i to na sljedeći način, kaže kad vam neko nešto jako lepo nudi krupnim slovima, onda gledajte na dnu šta je ispisano sitnim slovima. Jer u krupnim slovima je ono što je fino, u sitnim slovima je neka udica. Znači, postoje neke obaveze vaše, postoji nešto iza toga. Oni hoće na neki način da vas u nešto uvuku, da vas na neki način osiguraju za sebe i da na kraju krajeva vas iskoriste. Zato se kaže, čitaj sitna slova. Dragi moji, u evanđeljima, u Isusovoj nauci, u Božjoj reči, u Božjem delu spasavanja čoveka nema sitnih slova. Ništa ne stoji iza ovoga. Apsolutno je tako kao što je napisano. I oni koji to prihvate, i oni koji to razume, i oni koji uđu u to, definitivno doživljavaju radost spasenja koje se vrlo često ne može opisati. Sve pesme koje mi pevamo i koje slušamo proizašle su iz toga, ali ništa ne može to da iscrpi. I ja ću na kraju večerašnjeg druženja sa vama priznati da nisam uspeo i da nisam mogao da vam kažem sve što sam trebao da vam kažem na ovu temu. U drugim religijama koje treba da cenimo i koje imaju svoje vrednosti, kao što je recimo 8 etapa puta u budizmu ili kao što su karme u hinduizmu, kao što je zavet u judaizmu ili kao što su skupovi zakona u islamu. Sve to postoji, sve je to prisutno, ali hrišćanstvo zaista ima svoj unikat. Pa evo da kažemo i da počnemo da razmišljamo o blagodati s jednom vrlo lepom ilustracijom koju je zapisao u jednoj svojoj knjizi Ernest Hemingway. Dakle, radi se o jednom ocu u Španiji, u glavnom gradu, u Madridu,
koji se rastao od svog sina na jedan vrlo nezgodan način. Dakle, došlo je do konflikta, došlo je do sukoba i onda sin je spakovao svoje stvari i otišao od kuće i veza se prekinula. Prolazilo je vreme. Ja hoću da vam kažem da ta blagodat Božja koja spasava čoveka zadire u sve pore ljudskog života i ne osvaja samo ljudsku dušu, nego osvaja brak, osvaja porodicu, osvaja društvo i uspostavlja jedno divno carstvo blagodati koje se vrlo često u Bibliji spominje. Tako da bi za mnoge povređene porodice, za mnoge razrušene porodice, za mnoge rastavljene domove, ova blagodat bila jedini lek, jedino rješenje. Vi ćete to vidjeti. Zašto ja to tvrdim? I tako je ovaj otac dugo bio bez svog sina i jednog dana je odlučio da ode u jednu od najsnažnijih novinarskih kuća i da za novine El Liberal da jedan oglas. I oglas je, evo, otprilike ovako značio: Pako, naći ćeš me ispred hotela Montana u utorak u podne. Sve ti je oprošteno. Dole stoji papa ili tata. Pako je, kažu, jedno od najuobičajenijih imena u ovom jeziku, u ovom narodu i u Madridu. Kada je došao utorak u podne i papa došao na trg ispred hotela, znate šta se dogodilo? Pronašao je 800 mladića koji su tu došli da se sastanu sa svojim ocem. Dakle, ovaj svet treba neko rješenje. Ovaj svet treba tu Božju intervenciju. Ovaj svet treba Božju blagodat. To je sila u kojoj se spajaju oni koji su se razdvojili. To je sila koja vraća u prvobitno stanje i apsolutno to je sila Božja koja to može da učini. Ali kad je reč o ovoj reči blagodat, mi primećujemo da je Isus na neki način bio glavna ličnost. On je doneo na ovaj svet tu ideju. Ona pre toga nije postojala. Da tačnije kažem, postojala je u određenim simbolima, postojala je u određenim radnjama Božjim. I u Starom Zavetu možemo to da pronađemo, ali to nije tako izraženo. Kad Isus došao, on je rekao: dobro, sad ću ja to da pokažem i ja ću sada to da prikažem i ja ću to da objavim ovome svetu. I pogledajte, recimo, Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje je vrlo karakteristično, neobično u odnosu na ostala evanđelja, kako počinje evanđelje, ali ja sam primetio da je to prvo poglavlje Evanđelja po Jovanu u stvari puno reči blagodat. Kao da je nabijeno kao nešto što bi trebalo da eksplodira, što je tako stavljeno unutra. I vi imate u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju u 14. stihu tekst koji kaže ovako: i reč postade telo. Ova reč u svom prvom slovu ima veliko slovo, što u stvari se odnosi na koga? Na jednu ličnost. On je ta reč, grčka reč logos. Reč postade telo. I to je vrlo snažna stvar, to je vrlo snažno. Znate li vi kad čitate u prvoj Mojsijevu, u prvom poglavlju: i reče Bog neka bude svetlost, i reče Bog neka bude videlo, i reče Bog neka bude voda i tako dalje. Da se tu u stvari govori o Isusu Hristu koji je na licu mesta ostvarivao ono što je Bog objavljivao. Reč postade telo i useli se u nas, došao je među nas. Puno čega? Blagodati. Prva stvar koja je rečena za Isusa kad je došao na ovu zemlju je da je on bio pun blagodati. Isus je u stvari bio blagodat. Ako ste hteli da ovu ideju i ovu reč i ovu misao i ovu silu stavite u jednu osobu i da vidite kako to izgleda, onda evo vam, to je Isus Hristos. On je u stvari bio pun blagodati. On nije mogao da govori ništa drugo osim blagodati. On nije mogao da radi ništa drugo osim blagodati. On je u stvari bio blagodat. Pun blagodati i istine. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca.
blagodat. Šta je to u stvari? Ako je to toliko važno, šta je to u stvari? Ja ću pokušati da idem napred i da zajedno sa vama o tome razgovaram. Sljedeći tekst koji se nalazi u 16. stihu: i od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Očigledno je da kad čovjek uđe u ovaj svet ovog divnog učenja, ove divne stvari, ove divne teme, onda putuje kroz to i doživljava zadovoljstva i radost i napreduje u toj velikoj sili blagodati, kao što kaže ovaj stih. I onda nešto što je za teologe stvar vrlo privlačna, magnet i za diskusiju. Kaže isti evanđelist odmah poslije toga u 17. stihu: jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade odakle? Ko je njen tvorac? Postade od Isusa Hrista. Da, to je apsolutno jasno. Ljudi koji su o tome razmišljali i koji su se bavili određenim područjima stručnosti, određenim granama nauke, pronašli su silne vrednosti u ovoj ideji o blagodati. Recimo, vidite ovog stručnjaka koji se bavio problemom ljudske psihe, ljudske duše, i bavio se time i kad je reč o hrišćanima, o onima koji veruju u Isusa kao spasitelja. I znate šta je zaključio? Da postoji kod mnogo hrišćana problem koji ne bi trebao da postoji kad bi se ovo u vezi sa blagodaću razumelo. I evo kako je on to objasnio. Pre mnogo godina došao sam do zaključka da dva glavna razloga za najveće emocionalne probleme s kojima se suočavaju evanđelski hrišćani. Koji su evanđelski hrišćani? To su hrišćani koji vole evanđelja, to su hrišćani koji čitaju Novi Zavet i Stari Zavet, ali i Novi Zavet. To su hrišćani koji su oduševljeni Isusom i njegovom naukom. Kaže, postoje mnogi hrišćani koji imaju svoje emocionalne probleme. I on kaže, pronašao sam da su dva glavna razloga za to sljedeća. I sad čujte. Prvi, propust da se razume, primi i sprovede u delo Božja bezuslovna blagodat i praštanje. Emocionalni problemi psihe i duše koji imaju hrišćani bi bili rešeni kada bi se razumela, primila i sprovela u delo Božja bezuslovna blagodat i praštanje. To je prvo. A šta je drugo? Propust da se drugima pruži ta bezuslovna ljubav, praštanje i blagodat. Izgleda da se ovdje radi o jednoj vrlo ozbiljnoj stvari. I onda on nastavlja dalje, to je ovaj David Simmons koji kaže: mi čitamo, mi slušamo, mi verujemo u dobru teologiju blagodati. To znači da postoji i teologija blagodati. Šta je to? Ali on kaže dalje krupnim slovima: ali mi tako ne živimo. Radosna vest evanđelja blagodati nije prodrla nivo naših emocija. A da bih to sada malo bliže ilustrovao, citirat ću vam molitvu jedne devojčice u Engleskoj. I ta molitva glasi ovako: gde god sam je delio sa ljudima, ljudi su je dobro zapamtili i ponekad su ljudi dolazili kod mene u nekim situacijama pa su mi to citirali, da ja o tome razmišljam. Ta molitva je bila kratka i glasila je ovako: Bože, učini da zli ljudi budu dobri, a da dobri ljudi budu fini. Kako vam se ovo dopada? Znači, postoji razlika između dobrih i finih ljudi. Postoji razlika. I ja ću to da vam ilustrujem sada na sljedeći način. U jednoj hrišćanskoj crkvi sedi majka i pored nje sinčić koji ima 4-5 godina i koji je nemiran. I on se vrti i on je tako nestašan i majka mu kaže: u crkvi si, mir, nemoj da se mičeš. Posle 1 minuta dečak ponovo počinje da se vrti i počinje sad nešto i da radi, ali kažu oni koji su bili prisutni, on nije vikao, on nije stvarao probleme, on nije jurio po crkvi, nego je samo se malo vrteo tu pored majke na klupi. I onda definitivno majka sad pokušava da reši problem i rešava ga na sljedeći način, što opali vrlo snažan šamar svom sinu.
i u tom trenutku i sin počeo da plače, ali ona ga hvata za usta i kaže da nisi pustio glas jer ovo je crkva. I onda je dečak počeo da se trese i da u sebi plače i onda majka kaže sad je sve u redu. Ovo je dobra majka, ali blagodat ide dalje i ona nas čini kakvima. Ona nas čini finima. Vi ćete sresti mnoge ljude koji su pravedni, koji imaju osjećaj za pravičnost, koji reaguju pošteno, ali ćete zaključiti u određenim trenucima da nisu fini. Nisu fini kad neki put razgovaraju sa svojim bračnim drugom. Postoji problem da mi budemo fini prema svima i prema svakome, ali kad dođemo u svoju kuću, u svoj dom, da onda nismo fini prema svojim najbližima. Ne znam da li se slažete sa mnom. Postoji mogućnost da neki ljudi budu jako religiozni i da izvršavaju sve religiozne prakse koje im propisuje religija i crkva, ali zaključujemo da ponekad nisu fini. Blagodat Božja bi zle ljude dovela do Spasitelja, do Isusa, a dobre ljude bi učinila da budu fini kao što Isus bio fini. I meni se to veoma dopada. I tako je poznati pisac i veliko ime u hrišćanstvu, Sveti Augustin, definisao sebe i onoga što je Bog učinio za njega i kazao je: time što si voleo mene, koga se ne može voleti, učinio si me voljenim. To je ono što Bog želi da uradi sa nama i to je ono što se događa u ovom procesu blagodati. Ja bih sada išao malo u Isusovu nauku da bi vam na određenim primjerima malo više bojio ovu ideju o blagodati. S tim što budite sigurni da ja ću u stvari od večeras pa nadalje u svim mojim predavanjima nastaviti da o ovoj temi govorim, iako se ovaj naslov neće pojavljivati na platnu. Ja ću o tome govoriti do kraja. Ali evo samo da vidimo kako bi to sada izgledalo. Ja ću pokupiti iz 4 evanđelja, 4 detalja, mesta gde Isus govori ili deluje, da biste vi osjetili donekle šta je to u stvari, jer je to vrlo snažno i vrlo široko. I ako večeras počnemo o tome da razmišljamo, onda je vredelo doći u ponedeljak uveče na ovo mesto. Recimo, u Evanđelju po Luci, kao što su neki od vas sinoć, odnosno svi koji su bili sinoć mogli to da razumeju, postoji Isusova priča o čoveku koji je imao 100 ovaca i onda je zaključio u jednom trenutku da mu jedna nedostaje i 99 su u toru, je li tako? Međutim, postoji jedan detalj koji možda sinoć nisam namerno teo da vam kažem, a to je kad je Isus govorio o tome, on je rekao: koji čovjek od vas imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi 99 gde? Ja sam jako često, bravo, ja sam jako često mislio da je on tih 99 ostavio u svojoj kući i onda u jednom prostoru, jel tako, pa je onda to zatvorio, pa je to onda zaštitio i onda je 99 kod kuće zaštićeno, on ide da traži onu jednu i doneće i onda je završio posao i ništa nije izgubio. Ali gledajte koliko je u stvari Isus bio dubok. On kaže, on ostavlja 99 gde? U pustinji. Ideja o Božoj blagodati vrlo često nije matematički opravdana i vrlo često nije logična. Morate da budete spremni na to. Zato je Isus šokirao one kojima je govorio. I da vam kažem još nešto. Zato su ljudi voleli da ga slušaju. Jer su od njega čuli ono što nisu čuli ni od koga drugog. Ostavio je 99 u pustinji i otišao je za izgubljenom dok je ne nađe. I zamislite sad, on se vraća, našao je tu jednu, a pronašao je da je 23 fale u međuvremenu, su došli grabljivci i životinje razne i raznele druge. Zašto je Isus ovakvu priču postavio? Zato što kad je reč o Božjoj ljubavi, ona će se vrlo često sukobiti i ne složiti sa našom logikom. Po ovom principu Isus nastavio dalje i učio je, ali ovo vam je samo jedan mali prvi detalj. Ovo je priča, ovo je parabola.
Ovo se u praksi nikad nije dogodilo, ali Isus ju je uzeo da bi nam prikazao kako taj naš Bog toliko želi izgubljenog natrag, da kao da ne mari za druge stvari. I da vam kažem jednu stvar, nije mario. Naš nebeski Otac i naš Gospod Isus nije mario da ostavi slavu i sjaj svemira i da dođe na ovu zemlju. I postoji još nešto, svi drugi svetovi još uvijek to ne mogu da shvate. I postoji još nešto, anđeli koji su uključeni u pomaganje ljudima, oni zastaju kod ove ideje, oni to ne mogu da shvate. Mi, na ovoj zemlji, mi to doživljavamo. I jednog dana kada budemo u večnosti, kao što piše u posljednjoj knjizi Biblije o otkrivenju, mi ćemo biti sveštenici Bogu. Šta to znači? Mi ćemo pričati o toj blagodati anđelima i drugim svetovima, kao oni koji su to doživjeli, kao oni koji su svedoci toga što se dogodilo. Sad sam ja otišao daleko od teme. Vraćam se na temu. Evanđelist Jovan u svom evanđelju spominje jedan drugi slučaj, a atmosfera i situacija je u jevrejskom hramu, u crkvi. I Isus kaže u hramu, u crkvi postoji jedno mesto gdje se ostavlja dar, gdje se ostavlja novac. I on kaže da su tu prolazili ljudi, dolazili ljudi koji su imali puno novaca i koji su puno novaca stavljali u crkvu i kaže oni su to čak i stavljali na takav način da bi što je moguće više oni koji tu su i gledaju da vide koliko su oni stavili unutra. I onda Isus kaže da je tu došla jedna, sad vi koji ste čitali evanđelje znate, tu je došla jedna udovica koja je spustila unutra šta? Spustila je 2 lepte. Šta je to u stvari? Toliko sitno. Valjda je to kao 2 dinara prema milionima evra ili dolara ili šta god hoćete. Dakle, ogromna razlika. I onda Isus kaže da je ta siromašna udovica dala više nego li i jedan koji je najviše dao. To vam je nauka blagodati, koja nema nikakve logike i nikakvom matematikom se ne može prikazati. Zašto su 2 lepte veće od 1000 ili miliona? Zbog čega? Sad bismo mi mogli da tu diskutujemo i oprostite da filozofiramo. Pa njeno srce u pitanju i onda kažemo drugu stvar, a to je važno je da joj kod kuće ništa nije ostalo, mnogi su meni tako govorili, ceni se po tome jer joj ništa nije ostalo, ona je dala sve, a oni koji su davali mnogo, oni nisu dali sve, imali su još kod kuće i tako dalje. Sve su to ideje, ali da vam kažem, u osnovi nema ljudske logike i nema objašnjenja. Ovo je evanđelje blagodati ostavlja ljudski da bude zbunjen, da bude šokiran i da se tome samo divi. Jer znate šta? To što je Bog nas spasio i to što je Bog dao svoga sina da umre za nas, to se, dragi moji, ne može matematički i logički objašnjavati. To su misterije kojima mi treba da se divimo i tome treba da se predamo. Ja Božju ljubav ne mogu ni da iscrpim, ni da vam je objasnim. Ja mogu samo da odlučim da se toj ljubavi predam i da u toj ljubavi živim. A onda u evanđelju po Marku je sljedeći događaj. Dakle, bila je jedna situacija, Isus je bio prisutan i tu su bili vrlo bogati ljudi, priredili su Isusu ručak. Jedan od glavnih koji taj ručak priređivao je nekada bio bolestan od lepre, od gube, i onda ga Isus izlečio, taj je hteo da priredi jednu veliku svečanost i Isus je imao dobru večeru, to je bilo jako dobro društvo i odjedanput, kaže, u jednom trenutku neka žena probija se kroz zadnja vrata, ulazi unutra, svi su bili šokirani, u rukama je nešto imala savijeno, ona je to odvila, otvorila, bila je bočica skupog nardovog mirisa u prilično velikoj količini. Teolozi zaključuju da bi neko trebao celog života da radi i da štedi, da stavlja na stranu, da bi toliku količinu tog skupog mirisa uštedio. Ta žena je to uštedila i ona je došla i ona je pala kod Isusovih nogu i prosila je to na Isusove noge. Htela je da se povuče, da ode, ali je onda nastao vrlo zanimljiv razgovor u kojem je Isus kazao da je ova žena učinila veliko delo. I znate šta piše u mojoj Bibliji posle toga? Gde god se po celome svetu bude uspropovedalo evanđelje, spomenut će se, kaže, i šta? I ovaj slučaj. I ja bi
promašio da u toku ovog ciklusa ovo nisam spomenuo, jer moja je dužnost da to uradim. I sada ljudi su počeli da se čude i ljudi su počeli da kritikuju. Znate zbog čega? Zato što ako je bilo do mirisa, 2-3 kapi toga mirisa bi bile dovoljne da se to obavi, da se osjeti da je Isusovo telo namirisano ovim mirisom. Zašto ovoliko ulje? Da li znate da je postojao tu jedan koji je to i glasno prokomentarisao? To je bio Juda. I način na koji on komentarisao je bio sasvim ispravan i logičan. Ali u blagodati nema logike. On kaže, zar se nije moglo ovo ulje prodati i novac podeliti kome? Siromasima. Isus je komentarisao, dao je svoju reč, ali je, kao što vidite, u svojoj nauci, u svojim parabolama, to ćemo vidjeti u drugim predavanjima, u svojim komentarima i u tome što je radio, Isus je u stvari objavljivao ovo divno delo Božje blagodati. Ovo je blagodat koja ne može matematički da se opravda i da se objasni, pa ni na koji drugi način. Ali postoji četvrto mesto, a to je evanđelist Matej, i ja bi se tu malo više zadržao. Pogled na sat, još imamo određeni broj minuta, i ja ću sada ići malo brže. Dakle, Isus priča priču o jednom čovjeku koji je imao vinograd i bila je sezona vrlo mnogih radova koji treba da se obave u vinogradu, dakle bila je sezona da se radi u vinogradu. On je imao veliki vinograd i onda je došao na jedan trg u mestu i tu je tražio radnike koji su stajali i čekali da budu najmljeni, da bi radili. Pogodili su se za nadnicu 1 groš za dan. To je očigledno bila uobičajena nadnica u ono vreme. Ljudi su došli, počeli su da rade, čovjek je video da ima puno posla, da neće taj dan biti sve završeno, vraća se na trg i uzima drugu grupu radnika koji su došli na posao sat, 2 ili 3 ili 4 kasnije. I oni isto tako rade. Uglavnom, u nekoliko navrata u ovoj Isusovoj priči radnici idu, on kao gospodar ide na trg, vodi radnike u vinograd, da bi se priča završila time da je posljednja grupa radnika iznajmljena na trgu 1 sat pre kraja radnog vremena. Znači, ako je radno vreme do 6, u 5 sati je posljednja grupa došla u vinograd. Isus kaže, kad je posao bio završen, svi su oni došli kod gospodara da im da platu. Šok je došao i svaka logika je prestala u trenutku kada su svi vidjeli da je gospodar koji isplaćivao radnike dao groš onima koji su došli ujutro kao što su se pogodili. Ali znate šta je bilo iznenađenje? Da je radnicima koji su došli 1 sat pre kraja dao isto tako groš. I naravno u priči kaže da je čak i nastao sukob između onih koji su došli ujutro i kazali da to nije pošteno i tako dalje. Zašto Isus ispričao ovu priču? Ovo je priča o blagodati. Da bi nama bilo to jasnije, mi treba da znamo da je u ono vreme postojala rabinska verzija ove iste priče. Znači, Isus nije izmislio priču, Isus je samo ovu priču ispričao i napravio jednu jedinu korekciju. Čujte koja je to bila. U rabinskoj verziji priče, oni radnici koji su došli 1 sat pre kraja, kad su došli u vinograd, znači oni su toliko sedeli tamo na tom trgu i toliko su već bili umorni od nerada, da kad su došli u vinograd, kaže, za taj 1 sat oni su toliko jurili po vinogradu, toliko su radili, ovi drugi su i gledali šta im je, a oni su, kaže, jurili, trčali, radili. Za 1 sat su uradili isto toliko, ako ne i više, nego li oni koji su došli ujutro. Tako da kad su došli kod gospodara da budu isplaćeni, oni su isto tako dobili groš. Zašto? Zato što su ga zaslužili, zato što su ga zaradili. Kad Isus ispričao priču, on ovaj detalj uopšte nije kazao. Znate zašto? Da bi to bila Božja blagodat. To znači da mi spasenje koje je Bog nama u Gospodu Isusu Hristu ostvario ne možemo da zaradimo. Svi naši napori, dragi moji, i sve što bismo mi učinili za naše spasenje
je dovoljno da pravo završimo u paklu. Mi ne možemo da se spasimo onim što radimo. Mi ne možemo da se spasimo onim što činimo. Mi možemo da se spasimo mi možemo da dobijemo groš na kraju dana kao dar. I tu postoji čovekova otpornost. Mi smatramo da to nije pravo. Mi smatramo da neki ljudi ne bi trebali da budu u carstvu Božjem zbog ovoga ili onoga. Ali ova priča nam pokazuje da spasenje treba da ostane dar i da budemo spremni da na kraju nemamo ono što su imali oni koji su došli ujutro. A šta su imali? Gospodar kaže ovima koji su došli ujutro, zašto vi imate problem? Jesam se ja s vama pogodio za groš? Kaže da. Jeste dobili groš? Da. Zašto je oko tvoje zlo što sam ja dobar? To što Bog na čudesni način blagosilja i prima i daje onome koji nije zaslužio, ne bi smelo u tvom i u mom oku da stvori zloću. Zašto je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Božja blagodat koja nas ispunjava i koja nas menja će nas pripremiti da veliki Gospodar i s leve i s desne strane nas na kraju stavi one za koje mi smatramo da to nisu zaslužili. Mi ćemo se radovati što imamo svoje mesto u carstvu Božjem, jer je to carstvo blagodati. I vrlo često je u istoriji i u Bibliji, pa i danas, Bog davao groš onima za koje mi znamo da nisu zaslužili. Ali ja bih hteo da vam večeras kažem, kad budete otišli svojim kućama i kad se budete možda molili pre nego što ćete ići na spavanje, da u vašu molitvu ubacite još nešto i da kažete: Gospode, hvala ti što si mi dao groš koji ja nisam zaradio. Hvala ti za spasenje koje mi daješ, a ja to nisam zaslužio. To će promeniti naše misli, to će promeniti naše oko. Ljudi koji su oko nas neće vidjeti zloću u našem oku kad nekad pogledamo i kada nekada nešto komentarišemo. Ova blagodat, ovo je u stvari velika stvar. Ovo je u stvari ono što je Isus došao da donese. I ako mi dođemo do Isusa i slušamo o njemu, a odemo bez blagodati, onda smo izgubili, onda smo promašili. Neki od vas ste verovatno gledali poznati film Amadeus, u kojem je biografija jednog od najvećih genija muzike, a to je Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus u stvari je latinska reč koja znači voljen od Boga, onaj koga Bog voli. Radnja u tom filmu je vrlo zanimljiva jer se tu pojavljuje jedan vrlo prosečan muzičar, ali smatra da je jako pobožan, da je plemeni, da je dobar, za razliku od Wolfganga Mozarta, koji je bio vrlo sumnjiv po svojim moralnim vrednostima i po svom ponašanju. I šta se stalno u filmu odvija? Problem koji ima ovaj prosečni muzičar, je li tako? Koji gleda kako je Bog blagoslovio i učinio genijem onoga koji nije dobar. A njega dobrog je ostavio da bude prosečni. Tako da se u ovom prosečnom muzičaru stalno održava to zlo oko. I u stvari Bog u svojoj velikoj blagodati svima nama kaže, kao i ovome, što je tvoje oko zlo što ja sam odlučio da blagoslovim Mozarta i što je on Amadeus, što je voljen od mene, što je voljen od Boga. To bi isto Bog mogao da kaže za Saula, što ti je tako zlo oko što ja Davida, pastira, uzimam da bude car. Isto to bi Bog mogao da kaže farisejima, zašto je oko vaše zlo što ja carinike i grešnike primam i što sa njima jedem i što se sa njima družim, a to se pojavljuje u evanđeljima. Iako vi pored sebe imate nekoga koga je Bog milostivo primio i oprostio mu grehe, zašto da je vaše oko zlo što je Bog dobar? To je ono što Bog želi da nam kaže. I pri samom kraju ja bih vam čitao nekoliko stihova koji se recimo nalaze u Efescima poslanici. Mislim da je jedan od tih
čitan i u uvodu, ali pogledajte, u Efesima poslanici u 2. poglavlju se nalazi vrlo zanimljiv tekst. Negde u Bibliji kaže, jer se pokaže blagodat Božja koja spasava koga? Koja spasava sve ljude. Znate li vi da iz Božjeg ugla na ovoj zemlji ne postoje oni koji su spaseni i oni koji su izgubljeni? Iz Božjeg ugla postoje na ovoj zemlji samo spaseni. Svi su spaseni. Šta u stvari to znači? Evo vidite šta piše u Efesima poslanici u 2. poglavlju. Apostol Pavle kaže, vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje, u kojima nekada hodiste po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja, u kojima i mi svi življe smo negda po željama tela svojega, čineći volju tela i pomisli, i bija smo rođena deca gnjeva kao i ostali. Ovo je opis kojim apostol Pavle opisuje verne svete u Efesu i kaže, svi ste vi, svi smo mi zajedno otuda došli, iz greha, iz izgubljenosti, ali, veliko ali, Bog koji je bogat u svojoj milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima k nama, i nas koji bijasmo mrtvi od grehova, oživlje s Hristom, blagodaću ste spaseni. I 8. stih kaže, jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas. To je dar Božji. To je groš na kraju dana koji niste zaslužili. Šta je to u stvari? Bog je ljubav i ja ovako zamišljam. On je bio ljubav od uvek. Kroz čitavu večnost je bio ljubav. U trenutku kada je on pogledao naše praoce Adama i Evu kako su izgledali bedno, postiđeni, izgubljeni, šta se u mom nebeskom Ocu odjedanput pojavilo? Iste njegove ljubavi, bezuslovne. Pojavilo se nešto dalje i dublje. Pojavila se jedna ispružena ruka, a Bog je kazao, ovog mog jadnog sina i kćer, ja ću zato što ih volim izbaviti i spasiti. I onda im je kazao, živite, našao sam vam zamenu. Znači ta blagodat je u stvari ispružena ruka Božje ljubavi zbog onoga u što smo mi upali. Sigurno je da ova blagodat nema nikakve veze sa ostalim svetovima koji nikad nisu pogrešili, ali sa nama ona je u stvari naše spasenje. To je, znate, bleda slika ovoga je sledeće. Zamislite roditelje koji imaju decu, imaju nekoliko deteta, sinova i kćeri, i onda imaju jedno hendikepirano dete. Ja nemam tu situaciju, ali sam razgovarao sa nekim majkama i očevima koji su imali hendikepirano dete od rođenja. I znate šta su mi svedočili ti roditelji? Kaže, ja volim moje zdravo dete, ali osjećanje koje ja imam prema mom bolesnom detetu, ja ne mogu da opišem. To nije ljubav roditeljska. U našoj duši postoji nešto što je dublje i što je dalje, zbog stanja u kojem se to moje dete našlo. Znači, za zdravo dete je ljubav dovoljna. Za bolesno dete je potrebna blagodat. I ako među nama sedi neko ko možda ima to iskustvo, ne daj Bože, takva osoba vjerovatno zna o čemu ja sada govorim. Postoji razlika. Tako i Bog, kad je video jedno hendikepirano dete na jednoj planeti u svemiru, onda se u njemu pojavilo takvo saučešće da se iz tog saučešća rodila akcija da ga spasi. Tako da podignuti krst i Isus koji je visio na krstu je u stvari prikaz Božje blagodati. Trebalo bi samo da mi toga budemo svesni i da u tome uživamo. I da nas to čini srećnima i radosnima. Jedan moj kolega je dobio jednu kartu iz jednog vrlo lepog drugog grada i na mestu gde stoji adresa povratna, onaj koji je poslao, napisane su bile reči, onaj koga Isus voli. Bez ulice i bez broja, samo onaj koga Isus voli. I on meni kaže, prvo mi je bilo čudno, a posle toga sam se setio da je isto tako jedan čovjek iz Biblije pisao. Znate ko je to? Odlično, to je evanđelist Jovan koji završava svoje evanđelje i kaže, onaj koga Isus ljubljaše.
Jako bi bilo dobro kad bismo odlučili da se predstavljamo kao oni koje Isus voli. I da uživamo u toj činjenici da nas je On oblagodatio u svojoj blagodati. I da onda to nas menja i da nas učini da budemo bolji roditelji. I sigurno je da je ova blagodat ušla bolje u moj život da bi moja deca svedočila bolje o meni. Ne znam da li me razumete. Jer sam mnogo puta u mom životu bio pravedan, a nisam bio fini. I mnogi su kazali da sam bio dobar, a ja sam pomislio, treba da pitate moju ženu. Znate o čemu govorim? Jer neka nam Bog pomogne, ako smo nepravedni i zli, da nas Gospod učini pravednima, da nas proglasi pravednima. A ako i za nas ostala zloća i ako ne činimo ništa loše, i kao što meni mnogi kažu, pa Gospodine, pa ja nisam ubio, nisam ukrao, ja sam pošten čovjek i tako dalje, onda za takve dobre ljude postoji samo još jedan cilj, da budu fini. I neka nama Gospod u tome pomogne. Amin.